Pozdrav drage moje, pozdrav dragi moji, kako ste mi? Nadam se da ste dobro, nadam se da radite na sebi. Zašto me vara? Mislim da će ovo biti unisex video, ali potrudit ću se odgovoriti na pitanja čitateljica koje me znaju pitati, slati mi mailove na tu temu, javljati mi se na Facebook stranicu, tamo me prati preko 30,000 ljudi i jako puno poruka dobivam. U zadnje vrijeme, pogotovo sad kad nisam radila, prvo jer sam bila na godišnjem, sad jer mi se razvukla ova upala sinusa, ko neka trakavica. I onda nikako nisam mogla snimati i sad kak se malo osjećam konačno volje, rekao ajde idem sad snimiti tu temu, nadam se da ću imati dovoljno energije. Zašto me vara? To kad me pitate, ja bih vas zagrlila, ali bi vas istovremeno protresla. Zašto to tolerirate? Zašto to tolerirate? Znate zašto? Zato što duboko u sebi imate uvjerenja, tko bi rekao opet uvjerenja, da bolje ne zaslužujete. Da prave ljubavi nema, da su svi odnosi takvi, da svi muškarci varaju, ili sve žene ako ste momak pa gledate ovaj video, da jednostavno to tako ide, da ste vi bezvrijedni i kao takvi morate svašta nešto trpjeti zato što ste negdje kao jako mladi gledali neko takvo ponašanje, upili ga kao spužva i prihvatili da tako izgleda ljubav. Međutim, dragi moji, to veze s ljubavi nema. To ima jako puno veze s time što imate ta uvjerenja, što zbog toga imate jako nisku dozu samopoštovanja, što u sebi imate jako puno bola zbog toga, bola koji se s vremenom pretvara u pasivnu agresiju, u dramu, često u patetiku, u ljutnju, u autodestruktivno ponašanje. Jer da vi znate koliko vrijedite, vi uopće ne biste bili u vezi s takvim partnerom. To prije svega nije partner, to je narcis. Netko tko s vama odigrava ulogu sukladno s energijom koju nosite u sebi. Jer uvjerenja imaju energiju, to su misli. To su misli koje su ušle duboko u našu podsvijest, mi smo u njih povjerovali i one jednostavno egzistiraju na određenoj energetskoj razini, na određenoj frekvenciji, nose u sebi dakle energetski potpis. I taj energetski potpis vi nosite u svom energetskom polju koje je 3 do 5 metara oko vas. Okay? I onda kad dođete u komunikaciju ili se susretnete s drugom osobom, vi s njom komunicirate putem tog energetskog polja, putem tih frekvencija koje su unutar vašeg energetskog polja. Mnogo prije no što vi uopće možda razmijenite poglede, mnogo prije no što se vi rukujete, mnogo prije no što vi progovorite jednu riječ. Dobro. Kako si pomoći? Prije svega potrebno je jako puno snage da sami sebi priznate da takav odnos gdje vas netko vara, manipulira i iskorištava, liježe s vama u krevet pa sutradan s nekim drugim, da to nije ljubav i da to nije odnos i da to nije partnerstvo. I da ste si dopustili da budete u tom odnosu zato što duboko u sebi vjerujete da ne zaslužujete bolje. To uvjerenje je samo uvjerenje i možete ga mijenjati. Kako ga mijenjate? Prvo osvijestite da ga imate. Jer, znate šta, nitko vam ne može raditi ono za što mu niste dali pristanak. A pristanak dajete tako da ostajete, tolerirate, idete pa se vraćate, opraštate i vrtite se u krug. Kad sam ja prije sada već dosta godina posumnjala da možda moj tadašnji partner baca okolo udice i dopisuje se s nekom drugom ženom, znate što se desilo? On je sutradan postao moj bivši partner. Jer ja nisam žena koja bi to tolerirala. Ok. Tada sam bila puno mlađa, puno blesavija, puno naivnija no sada
Puno niže mi je bilo samopouzdanje i samopoštovanje no što mi je sada. Ali svejedno, čak i sa uvjerenjima koja su tad radila kontra mene i koja su bila mnogo tolerantnija prema raznim glupostima. Čak i tada meni nije na pamet padalo gaziti sebe i biti s nekim tko nije prema meni iskren. Tko je lažov i manipulator. I mogu se on poslije kajati, mogu on poslije slati cvijeće, mogu se on poslije ispričavati i zaklinjati se u sve znane i neznane meni bogove da se samo dopisivao, da ništa nije napravio. Ali to što je on u svojim mislima već imao plan neki i dopisivao se s tom ženom, meni je bio znak da on misli da je to normalno, da me može tako ne poštovati i da ću ja ostajati s njim i da ću to oprostiti. I ja sam znala, taj čovjek mene ne voli. Jer ako me ne poštuje, ne može me voljeti. I što sam napravila? Rekla sam, gle, sorry, ja nisam taj tip žena. Ti ne možeš to meni raditi. Ti u svom životu radiš šta god hoćeš, s kim god hoćeš. Ja te osuđivati neću. I ako nađeš neku ženu koja će ti to tolerirati, pa bravo za te. Ali ja ne. Sretan ti put, mirno ti more, da Bog da ti ruže cvale na svakom polju u životu, ali doviđenja. Nikad se nisam pokajala, nikad se nisam okrenula. Ok. Meni ne može netko raditi nešto što ja ne dozvolim. Ako vas netko gazi vas zato što je stekao osjećaj da vas može gaziti. Zato što puno ranije, u puno situacija, da ću primjer, je ta osoba stekla dojam da šta god ona napravila, vi ćete i dalje biti tu. Evo primjera. Taj bivši partner je meni jednom prilikom rekao, kakva ti je to šminka, prejako si se našminkala, kakva ti je to košulja, ova tu suknjica ti je prekratka, a košulja ti je ko za stare babe. Košulja je bila nova po tad najnovijoj modi, stajala mi je ko salivena, make-up je bio onako neznatan, ali on je bio taj dan nešto nabrijan sam na sebe i onda je mislio svoje frustracije skaljavati na meni. Ja sam njemu rekla, pa ako ti ne pašem, ne moraš me gledati, ja idem tako. Kak mi paši, još sam pojačala šminku, raskopčala sam prvi gumb na košulji. Znači nisam bila vulgarna, nisam sve dala na izvolte, ali sam mu pokazala, gle, ja sam svoga tela gospodar. Ja ću nositi šta ja hoću, šminkat ću se kako ja hoću. A tebi ako ja ne pašem, ti straži drugu. Mnoge od vas koje mi pišete zašto me vara, kad vam tip krene s takvim glupostima, joj, oprosti zlato, budem skinula šminku, budem se presvukla, jel ti ovo bolje paše? Halo, šta njemu ima pasat? Ili, šta je još radio? Bilo je razloga zašto je jako kratko ta veza trajala. Ja odem na kavu sa svojim sestričinom i sa njezinom kćerkom i mi pričamo, eto njega. Eto njega, da se on uvjeri jesam ja stvarno sa svojim sestričinama na kavi. Halo, ko si ti da sumnjaš u mene i u moju riječ ako ti ja nikada povoda nisam dala da ti sumnjaš u mene? Ako ja nikad nisam s frajerima hodala okolo po kavam. Jedinu kavu koju sam znala popiti je bila u kancelariji kad su bili svi moji kolege i kolegice. Pa smo onda zajedno ujutro prije posla pili kavu. To su bile moje kave s frajerima. A družila sam se samo sa najboljim prijateljicama i sa sestričnama nakon posla. Nisam se družila s frajerima, nisam taj tip žene koja će okolo hodat po kavama s frajerima dok je u vezi. Znači, on se pojavio tamo, mi smo ga gledale sve tri. Bio je još jedan kasnije koji je isto tako htio provjeriti da li sam ja stvarno sa svojim prijateljicama, to kad sam osnovala Amazonke, pa hrpa nas prijateljica je pisala na Amazonkama, dok su Amazonke bile samo blog, nisu bile portal. I onda smo se dogovorili, ne znam, petkom, subotom kak smo imale vremena, ajmo se mi Amazonke naći na kavi,
tu u jednom restoranu blizu mene koji je onako iznad jezera s prekrasnim pogledom i idemo se zezati, družiti, popiti kavu, pričati o temama o kojima ćemo pisati. Tako je bilo nas 5-6 cura. I on je znao da ćemo se mi naći, sam rekla da ćemo se naći s curama. Prošlo neki sat vremena, mi taman se raspričale o temama i šta je koja taj tjedan radila i bilo na poslu i svimo tamo, do njega. Mislim, to je bio show program. Mi smo sve onako nas 5-6 gledale u njega. Onda je ko fol rekao da će se tu naći s frendom, pa je sjeo za drugi stol. I onda je zvao zajedničkog frenda koji se pojavio i poslije mi je rekao da ga je zvao da ga izvuče iz nevolje van. Mislim, razumijete? Ili nekakvi ljubomorni ispadi, šta ti tamo neko gleda, šta on gleda u tebe. Znači, vi se morate znati postaviti. Vi trebate ljudima reći, gle, tu ti je crta, te granice ne možeš prijeći. To ne možeš raditi, meni ne. Možda možeš nekoj drugoj, meni ne možeš. Mislim, svi ovi primjeri su stvarno smiješni i malo i patetični s druge strane. Koliko si nesiguran da ti moraš doći kontrolirati da li ja stvarno pijem kavu sa svojim prijateljicama i sa svojim sestričnama, a poznaješ sve te moje prijateljice i moje sestrične i znaš da s njima petkom i subotom pijem kavu, da se družimo, onako jednomjesečno kad uhvatimo vremena. Znaš da sam na mjestu na koje zalazimo zajedno s našim prijateljima i rođacima. Znaš da je to upo bijela dana, da je tih 2 sata meni lijek za dušu, da se malo ispričam sa ženama, da budem malo u ženskoj energiji. Znači, toliko si nesiguran, toliko si frustriran da me moraš doći špionirati. To je meni to reklo. I naravno da ja ne bi mogla biti u takvoj vezi. Meni s druge strane nikad nije palo na pamet kopat po nečijem mobitelu, ići provjerava da li je on na nogometu sa svojim frendovima, da li stvarno je s frendovima na pivi, da li stvarno je, ne znam, otišao kod frizera. Ja nisam taj tip osobe. Jer u trenutku kad bi ja osjetila potrebu da idem kopat po nečijem mobitelu ili preispitivati gdje je ta osoba, ja bi znala da nešto u toj vezi ne štima. I onda bi iz veze izašla van. Zato što u životu imati samopouzdanja i samopoštovanja je imperativ. A zdravo samopouzdanje znači znati reći ne onome što vam se sviđa, ali znate da nije dovoljno dobro za vas. Ja sam u svim tim odnosima učila sam najviše o sebi, o tome što ja nisam spremna tolerirati, o tome što nije dovoljno dobro za mene. I nikada se nisam kajala kad sam prekinula vezu. Čemu se kajat? Da je bilo dobro, da je valjalo, onda bi trajalo. A s druge strane, nije bilo ni agresije, ni ispada bijesa, niti drame s moje strane prema tim dečkima, jer u nekom trenutku sam ih ja birala. Bili smo si energetski meč. Znači, dijelili smo vibru, dijelili smo energiju, dijelili smo uvjerenja, igrali smo uloge sukladno toj energiji. Ali ja bi učila svoje lekcije u tim odnosima i kad bi naučila lekciju nisam imala potrebu ostajati u tome jer sam vidjela da ljubav nije. Nisam samo sebe zavaravala. Zašto se vi zavaravate? Kako da on mene prestane varati? To kad me pitate. Znači, vi bi mijenjale drugu osobu, ali ne bi mijenjale sebe. Zašto vi tolerirate? Vraćamo se na uvjerenja. Imate uvjerenje da bolje ne zaslužujete. Ili imate fiksaciju da će ta veza biti savršena jednom kad se on promijeni, popravi, prestane biti švaler i tako dalje. Znači, neki ljudi su takvi. Takvi su, takva im je vibra, takva im je uloga. To su odabrali kao duše. Odabrali su igrati neke uloge. Zato vam džabe i osuda. Ne možete ih promijeniti. Neki ljudi ne znaju biti vjerni. Nisu za monogamne odnose. Šta vi tu trebate napraviti? Vi trebate biti iskreni prema sebi.
Da li ste vi osoba koja to može cijeli život tolerirati, znat da ta osoba živi dvostruki ili trostruki život, prihvatiti to? Mnogi su to prihvatili i njih ne osuđujem. Ja nikog ne osuđujem, nemam pravo nikog osuđivati. I nastaviti u tome. Ili osvijesti da zaslužujete više i izaći iz toga van. Nitko vam ne može raditi ono na što vi niste pristali, za što niste dali dopuštenje. Znači, mene su momci pokušavali kontrolirati, postali su bivši. Dolazili su me špionirati, postali su bivši. Pokušali su mi komandirati šta ću jest, kako ću izgledat, šta ću oblačiti, kolika će mi biti kilaža, svašta nešta gluposti što već znaju dečki raditi. Kad su jako još uvijek nezreli. Ali ja pričam o odnosima od prije godina, kad sam i sama još bila balava. Dobro, šta se desilo? Postali su bivši. I bivši su s razlogom. I trebaju biti bivši, nismo isti svijet. I to ne znači da ja njih mrzim. Ne. Ili da im želim nešto loše. Želim im najbolje moguće. Što je najbolje za njih. Nekim to izvor, svemir, Bog, god hoćete, nekim to da. I zdravlja, i obilja, i ljubavi, i svega šta si već sami žele. Ali, mi nismo bili meč više. I to nije bila ljubav. I ako vidite da niste jedno za drugo, čemu onda forsiranje? To je ego. Duša ne želi biti tamo gdje joj nije lijepo, ali ego je vrlo jedan prefrigan stvor. Ego ne želi priznat poraz. Ego želi istjerat svoje. Ego bi malo mijenjao ljude. Ego bi tjerao mak na konac. Ego ne želi da druga žena ili drugi frajer vama otme to nešto vaše. Da je taj netko vaš, onda ne bi bilo druge žene ili drugog frajera u toj priči. Da je taj netko stvarno vaš, njegove oči vidjele bi samo vaše oči. Njegovo srce i njegova duša težili bi tome da se pitaju svaki dan kako da budem bolji partner. Što mogu pružiti, kako mogu više voljeti. Što možda treba mojem partneru ili partnerici. Ok, da je taj netko stvarno vaš. Vi ne bi slušali ovaj video, ne bi vas zanimala ova tema i najmanje bi meni pitali zašto me vara, jer vas ne bi varao. Ok, ja znam da je to bolno čuti, ja znam da će mnogi od vas biti ljuti i ja znam da će biti frustracija, možda će biti raznih komentara, svašta ćete vi meni možda nešto napisati, it's ok. Ali pitali ste me i ovo je odgovor. Ljubav je ljekovita. Ljudi koji vole jedno drugo imaju i loše dane, i teške dane, i životne izazove, ali tu uvijek međusobno razumijevanje, poštovanje i trud jedno za drugo i za odnos. I moji roditelji, ja kad njih gledam, oni su skoro 40, sad će biti 40 godina da su zajedno. Znate vi što je 40 godina? Bilo je lijepih dana, bilo je ružnih dana, bilo je izazova, bilo je moje bolesti, njihovih patnji, besparice, dobivanja otkaza u onoj vražoj privatizaciji 90-ih. Svašta su nešto prošli. Ali nikad nije bilo ja, nisam čula ja od svoje mame, niti ja od svog tate. I šta si ti meni napravio i šta si ti meni napravila, nego je uvijek bilo kako ćemo mi, kako da ti pomognem. Milijun puta sam čula svoju mamu. Ona znači, znala je biti ljuta. Nije da se nije naljutila, ali uvijek onako rekla, šta mi ta ljutnja koristi, idem vidjeti kako mu mogu pomoći. Moj tata isto tako. Kako ti mogu pomoći? Je mu znala dići tlak, znali su se oko gluposti podsvekat. Mislim, u svakom odnosu vi imate svađe. Meni su znali biti strašno komični. Ja bi stala sa strane onako, kad bi se znali podsvekat nešto gluposti nekakve, tipa šta si mi sad prebacio taj kanal, ja sam sad tu gledala dokumentarac ili seriju, imaš tamo drugi televizor, bla bla bla. Znate kakve što znaju biti među parovima. A onda bi on njoj rekao,
kao, ali uopće nisi gledala, dremuckala si tu, kao na kauču. I onda bi se skupo počeli smijeti. Onda bi on rekao, kaj hoćeš da ti pomogu? Hoćeš da ti još jedan jastuk donesi? Jel te možda noge bole? Jel te možda leđa bole? Jel bi htjela možda kavu ili nekaj? Znači, kad to gledate, onda vidite kako izgleda ljubav u naravi. I ne pristajete na manje. Ja kad znam kako izgleda prava ljubav, dvoje ljudi koji 40 godina žive zajedno, rastu zajedno, stvaraju zajedno, bore se zajedno. Moj otac mojoj mami nikad nije rekao tati je suknja kratka, duga, ovakva ili onakva, nego joj je još rekao, gle, ono vani puše vjetar, daj si uzmi šal. Ok. Razumijete? Kad gledam to, ja manje od toga ne želim. Neću, ja ću rađe biti solo. A vi ako hoćete pristajati na manje od toga i na to da vas neko vara i da vas tretira ko papuču, to je vaše pravo, ja vas ne osuđujem. Ali onda živite to svoje, kako god se zvalo, jer to ljubav nije. Živite i nemojte kukat. A ako to ne želite živjeti, onda mijenjajte sebe. I izlazite iz odnosa koji nisu ljubav. Jer ljubav kao ljubav ne možete niti dobiti, niti se uskladiti s njom dok pristajete na sve ono što ljubav nije. U redu? Evo, dragi moji, ja se nadam da vam je ovaj video služio, da se vam dala odgovor na pitanje, da se vam zorno i slikovito prikazala neke stvari i da će vam to služiti. I da ćete znati birati ono što je najbolje za vas. Ok, do nekog novog videa, do nekog novog susreta, šaljem vam veliki pozdrav, puno ljubavi, puno visokih vibri, puno dobrih želja i kao i uvijek onaj naš, čao, čao.